jako si Danijelu povrijedio. I ne sviđa mi se. I uopće nije bitno ko je u pravu. I mene je ona povrijedila. Uzmi si iskustvo za sebe, jer na ovaj način tako se ne gradi ljubav. Ali ljubav se ne gradi sa takvom osobom. Ja ne bih gradio nikad ljubav sa njom, ali sa drugačijim ženama definitivno mi je uvijek znalo biti lijepo, tako da... Dokle god ne preuzmeš odgovornost za sebe i dokle god ne prestaneš prebacivati odgovornost na drugoga, nećeš ništa naučiti. Ja sam gotov. To je to, bravo! Nisam čuo od vas troje nikoga da je meni rekao bravo Alane i tebi isto.